Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, new scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingpuli ke jingsio ka baret but hila ban legu ban puli da ke education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, ar riu be khandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka Southwest Khasi Hills District Badminton Association ha ka khat artarik unaitung arajar arpulai kala Pynhap perdana ya ka Lympung Ïalehkai Badminton kabalatip kum ka 9th Southwest Khasi Hills District Badminton Championship 2023 bala penlong ha indoor stadium Maukrwat Southwest Khasi Hills District. Kajing pelong ya kani ka Lympung Ïalehkai Badminton kalong ru kum shibenta ban yo jiet ya ki khna ki samla bad ki rangba ki ban samikmat ya ka district ha ka state level. Ha kani ka sngi la sakhi langdau Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba tilengwa u Additional Deputy Commissioner uba LT Tariang u Block Development Officer jong ka Maukrwat uba I Laurnyang u General Secretary jong ka Association uba Basan P Lengdo bat kiwe. Players,
nak kena distrik jogi hak kebakuan rakyat ke nam jingjok itu punya Ïalehkai bendero hak Ïalehkai bang i taktik jogi ke Ïalehkai langim selayo i shibor dari ngelayo i menai ke game ke argot single hak Ïalehkai bang bat gila itu nak ke jingpek jogi isuk men hadok pertama i makanya ke jaji Ïalehkai lala ban game lala ban aktif hak ke distrik kejogi yang sifat ban mengguna ya kena badminton championship yang ada mulai. So I'm very happy to start here with the association, and I now declare that the 9th Southwest Residence District Badminton Championship 2023 come to a close today. Thank you. Jom kena association ingin sedang kedua bos bos bagi kita kam wakma. Agak bagi saya kumpet bagi le baru kam. Nah kata dia cakap dapat support. Panera ia kena association hak kita dalam kam. Mulai support.